Gracias.
Maurice Jordan kaweza, Donito bakubete tuwaweza. Maurice Jordan kaweza, Donito bakubete tuwaweza. Nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yosigula binyeba. Kabo manyi ekibuga kukela kwa subuhi tembea nifanya kazi. Laba katonda che yagereka so solya bwataferi mbakwata. Bansala ndaba malaika yakola ne ololya msinga nemaya. Omutima ne gunkuba konze mutandise tya. Kabo manyi ekibuga kugeza ko kulemela konga chatwela. Namusala ko chiniga ratatatatata nzijayo za radio. Hello pretty girl nyirira bitani saba nkobozeko. Amanya bampita Maurice ne bampita Jordan chiba chechimu. Yengo nyirira mateka saba kukadde tunyumye nze nawe. Yanga matali na bisira gina magoda diwe ya mutumika unga. Konze sexe nawe bakukanamba nawe. Tunyumye mungo tusichimu bibili bisatu tulabete. Ono mwana wa biroda nyirira kufaya nsima na musima. Kani nawe ya chama neda Tachari wakaya mfumbire digore. Ono mwana wa biroda nyirira kufaya nsima na musima. Kani nawe ya chama neda Tachari wakaya mfumbire digore. Natokera wakamo chisofa nkube kukasimo kibampade ndabezi watagwana. Yakakwata na yogela nange na yenge dobo ziriringa lya nyonza. Namugamba inze kaliba yakusazeko wali kumbala. Yangomolo atina olude wokunkubira kasimu. Ebigambo byo byansanyude otokota ukirako bano baserebu. Namugamba kwatampula abawala balungi muli babula. Maurice jawo buyaye olabikolina na malala. Konze siri na malala abanda banga mpimba bamanyi malala. Katinga jisaba chi baby teka mu mutima onye biye. Ono mwana wa biroda
minisa tukumita abenkumye siri kusuubiza kintu kuva ntowo ya mutima kuba kirimu amakona ebyange biva ku kiwowolo kwagala kuva ku tobo ya kiwowolo tange